at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Maya pa benging Diyos po kaya kayo nga kakaluguran ming magdebosyon king Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon y Caridad. Ako po Father Joselito Hipolito Vital, among tok ning Nuestra Señora del Carmen, Duat Pulong Masle, Guagua, Pampanga. At makayantabi kayo po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ing Archdiocese of San Fernando, at ning kayang Facebook Live coverage. Inklusada, metong niya pong programa, anong nuka rin, burita mo pong ipalaganap, ing kasalpantayan tamo, anting balayan Kapampangan, at iti pong programa nga iti makaparikilya, ban ganakan tamo, ing pangatatag ning kakatamo pong diocese, anya pong December 11, 1948. At ing kakatamo pong tema, kanito pong selebrasyon, 75 years full of grace. Kitmua nakatampo ning grasya ning apong Ginoo, uling karempong kaparian. Produkto na po ning kakatamo pong diocese at ngayon po metong na pong Archdiocese. Ako bilang metong pari, masaya akong masaya, uling kabilang ko po at pagmaragol ko po, metong ko pong paring Kapampangan. At ngayon pong kabengyan, masaya ako pong masaya, uling atintamo pong atlong diakono at malapit na maging pari. Deni po ding bayong regalo ning kikatampong Archdiocese, king kikatampong balayan, kini king Pampanga. Kilalanan tala po, king kikatampong programang Inklusada, 75 years full of grace. Maya pa, bengi po kay kayungan. Malaos kayo po, king kikatampong programang Inklusada, 75 years full of grace. Masaya tamo po ngayon, uling kayan tabetala po, ding peka anak dili, miyembro na po ning kaparian, at datang po ing panahon, siguro 3 months, 2 months, o kaya po bukas na, maging pari na la po. Pakilala tala po ngayon, mag-umpisa tamo po kay ka brother, Reverend. Maya pa oras po kay kayungan. Ako po'y Reverend Omar Niño V. Tug Defensor. Tubo ko po king Florida Blanca, Pampanga, king parokya ng San Jose, Talapagobra. Miordinan ko pong diakono, kayabe da rin kayabe ko niyan December 1, 2022. At kasalukuyan po makayasign ko ang timong resident deacon na ning St. Michael the Archangel Parish, king Masantol, Pampanga. Ako naman po Reverend Arjon de la Cruz, mibait keni king San Jose, San Fernando, at kasalukuyan pong makatok ng king Northville, Calulot, San Fernando.
At kalupa na po ning sinabi ng Reverend Omar, may ordain ko pong diakono anyang December 1, 2022 at king kasalukuyan maka-assign ko pong resident deacon king Bahay Pag-ibig at Munting Tahanan ng Nazareth. Ako naman po ay Reverend Christian Ray D. Kayanan. Tubo ko po Bacolor. Yung parokya ko po yung San Guillermo Parish. Kasalukuyan pong sekretarya na pong ikatamong arsobispo ay Yapondong. Dini po din kakatamong diakono. Sigurado ko po ding manalbeta mo po makirandam kanyan. Imumunadan din kutang nanong po sabihan ng diakono. Kasi po ta sisimbala rin, maliban king susunod yung itang sas balang pasay, balang Miss Universe. Lalong po sabihan ng diakono. Sige po. Diakono, ba't ya po nga manong diakoniya, yung simple na mo pong kabaldugan, service, kasuywan, serbisyo. Anya po yung main function na ning metong diakono, yapin ing for service. King kasuywan, king altar, lalong-lalo na po. Ang po pang kasuywan, king memalen na po ning Diyos. So makantitayan po yung basic ng kabaldugan ning deacon. Potang ausan da kayo, mga da kayong address, among. Reverend po. Reverend Christian, Reverend Arjon, Reverend Omar. Eva po, Reverend Father. Potang may ordained kang pari, Reverend Father. Pag-ubis po kantaya. naman po, Most Reverend. Oh. Kasi madalas, ausan da ako, most reverend. Bala. Opo. At dagdag kaya po siguro bantamas sa intindihan demo. At lula pong order din, wari po yung Sacrament of Holy Orders nga na. At lula pong order din. Mumuna po itang Order of Diaconate, kay ba't itang Order of Presbyterate, den pong pari, tapos tang Order of Episcopate, den pong obispo rin. Obispo. Opo, so- Pero ngayon ni diaconate. Diaconate ita pong mumunang order. King Kapampangan, PUU. PUU. Palmita? opo. Piutos. Opo, kasi po, mag-assist na lagi. Iti mo, Reverend kang Apondong, ika kang Father Boggs. Gagamitan nyo rin Mike yung Among John John Sichon. Karen pong, King Bahay Pag-ibig Bahay at Pag-ibig. Munting Tahanan ng Nazareth. ngayon siyempre ding lalaring anak, din bisang magpari yan pong. Siyempre, idol da ko kayo ding anak. O bakit itang kaya kayong stolo, paside siya? Paside dyan eh. Opo. Balang preparation niya pa ita na. Actually po, eko din balo at pasiding stola. Pero siguro po it comes with the rank. Makanya ng po itang ketang order nung nuka rin niya. Pero eke pa po yata penigaralan nung bakit paside yan po, pang passage niya itang... Kasi mapangutang laring anak eh. Opo. Paside siya makanyan. Opo. Deacon. Siguro ita pong ako po balo nung istuin ng pakibo if this is theologically sound, but it comes with the function of the deacon itself. It's for service. So, ita po sigurong symbol na nita. Wari po, tang you serve, ang po pang you are always ready to for service. Makanyan tapong lugar na nitang pangapwesto na nitang stola. Wow. Actually, ita, burin sabihan itang first service pin. Kaya ba kanita? After that, kaya po ma-ordin kayo, lako data eh. Kaya ba bigla yung may palitan? Siyempre ding tao kanyan, maliban ka rin makirandam, very visual na rin eh. Yung muna da kayong utang, maliban kayo milo pa kayo size, sexy yung bagya, makamatuling kayo. Nala Renny, Denny. Brother, nano yan? Collarbone la po rin yan. Nagagamitan da po ding cleric. So, ding may ordain. Yan yung bala mo identity da ring pari. Identity da ring pari. For your information, kaya po Manalbe, king pong walawang bansa kasi maka-blacklay eh. Black talaga. Ang gaging Pilipinas, sinabi ng Father Bong, Monsignor Bong, king Calon Lawyer Tamo, dapat ideally black mo naman eh. Ngayon uling kikatam tropical country tamo, kaya pin mag-white tamo. Pero kalupalitas namin din ating rank mo naman. Potang mag-white ka, buris sabihan, matas na ka posisyon. If at suka king alawang bansa, like in Rome. At tatandahan ko niya, minta ko kasi king Rome. Sana all. Sige, tugida kayo. Kung balo, itang makanita,
ko maka-black sutana, maka-white ko, kaya pala nung kaganakakana ako, palubanda ako. Miras ko kitang arap ng altar kasi balada, Monsignor ko. Kaya sabi ko, tiyo palang powering malan ko. Kaya din po manal ben po makarandam, black, ideally ka rin igagalang pari. O na yung Pilipinas po mapali, kaya pin white. Yeah. So, deni po din kikatamong bayong deacon, kikatamo pong Archdiocese. At masayata mo po uling every year, atintamo pong ma-ordain deacon, at atintamo pong ma-ordain na pari. And later on po, kilala tala kanyan, din kikatamo pong kapatid at Chugeni Keti, ban mas lalo tala pong aluguran, uling malayo po dating panahon, mag-serve la naman po ka rin kayong parokya. Pero bahay tamo mag-break, Reverend, nandun sabi ko, repositoryo ng Birhen de las Remedios. Nano mo rin sabi, Anita? Mumuna po pala, siya kami king repositoryo ng kikatamong Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, o mas baloy pong Chancery, o Arcibispado de Pampanga. Repositoryo po, buwan na po sabihan, lugar o pidukanan, kung no kan pwedeng ilagay, imetong abage. At may dangalo, ay da po balo, o eda pa Aware. ela pa aware na yung kikatamong original image ng kikatamong Birhen de los Medios kaya niya po makalagi kaya ng Chancery. Kaya pumayaw siyang repository chapel. Uling kikatamong patrones, yung kikatamong patron ay Birhen de los Remedios, original image at suya po Kenny. At suya po Kenny, kaya pin po magrasya, tamo po magrasya, ngayon pong kabengyan, uling at tamo po, arapan na po ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Ngayon po, pakandaman tayo po, ing metong kanta, ing magbalik na kakanako, at ing panalangin na pong Santo Cristo del Perdon. Nakakatakot
panalangin king Santo Cristo del Perdon y Caridad. O Jesus, ami pa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyan ning iba mo, at dininan sikanan ning banal a espiritu. Adwan mi keka ing pakiramdaman mo, ing panalangin ning taong manigapu, at manyawat kapaldanan keka babansagan ng Santo Cristo del Perdon y Caridad. Adwan mi iti king lagyu mo, king kapamilatan ning banal a espiritu. Amen. Magbalik tamo po king kakatang programa, Incrusada, 75 years. Full of Grace. So, kanyaman po ating kayabe. Yan siguro yung sabihan maging deacon. Dapat ating assistant. Yes, amo. Kaya po tang absent ko, ikamamali ka na ako na. Reverend, di mo na usan dala kang father. Reverend, makanan ming abalo yung seminaryo. Actually, among abalo kay po yung seminaryo muna, kareng paring akakayabe ko po, na ring kung no karing ko po mag-serve at mag-assist. Ne? Muna, actually, yung peka kay po talaga, Monsignor Felicito Season. Ya po yung mag-introduce ka na ako kung nano ya po yung seminaryo. Yan naman milog ka taga seminaryo. Yes po, among. Kapamilatan na pong Monsignor Felicito Season, inintroduce ng seminaryo pagkatapos uling graduate ko po kasing college, ne? Accountancy po ing ayari ko. Pagkatapos po kanita, balo na pong apong C2 season, tin pong Holy Apostle Senior Seminaryo, nung nuka rin din karelang ke-cater, deta pong graduate na pong college. So, anya pong muntake po king Manila, eda ko po tinggap ka rin. Uli na po ning edad. Ding tatanggapan na po, detang 25 years old above, with 2 years experience king karela pong profession. So, inintroduce na ako man po ng Holy Apostle Senior Seminary, King San Carlos Seminary po. So, karin ko po mag-stay for 8 years, King San Carlos Seminary, karin po King Guadalupe, Makati po. Kapilang ka may balik Pampanga? May balik ko po Pampanga. Last year po, anyang April 2022, at mag-stay ko po kang Bishop para po ketang initial program na po ning pre-diaconal program tamo po. Yapin po ing mag-integrate king diocese at maging kayabela po rening kabatch ma-ordina din po amo. Pero, Reverend, makanano yung may baiting kang bukasyon ng ting metong diakono ngayon, kay ba't pari? Kumakanan niya po may umpisa na may inspire ko pong mag-pari among, uli na naman pong among Lyndon Valenton. Uli nga kanita po sabi ko, kaya ko po makatok ng King San Jose, San Fernando, in kaya kami pong parish priest, among Lyndon Valenton, at kaya pong panahon na karin ako man po linob King Knights of the Blessed Sacrament. So kanita pong Knights of the Blessed Sacrament ko po, mag-assist ko po kayo, deta pong awsan ng sakristan. So tutuki ko po kapag ating misang mete, blessing bale, o kaya may aliwa pong sacraments na kaya pong i-administer. Ang gana ketang meka-inspire po talaga kako itang pamag-bless na pong mete, at pagkatapos po po kukuhanan ing stipend. Wow. Yapong Lindon yan. Yamong Lindon po. So karin po, may gumpisa na sabi ko buri ko po maging kalupa na ning paring iti, iamong Lindon. Nung no ka rin, susuyo ya ka rin pakakalulo at po kukunan itang stipend. Yeah. Niyang ka nga po Lindon, may inspire ka kaya, di ba? Pero, ikatambing Linom Seminaryo na. Ali po among. Di bali, uli na po ning kakaluluwan po, so kinailangan ko pong Lungob King College at mag-aral mo naman until ketang mayari. So, in kako pong plano talaga, yapin itang kayari ng college, magobra at sopan la po ding pengari. Pagkatapos po, ing milyari po, pota po talagang mamaw siya nga pong gino. May po talaga ayali. Eka po, pwedeng
makiramdam ketang awos ay ita. Ang gana ketang sinabi ko po kang mako na lungup ko po king seminaryo, mumuna, melong kutya po yung mako, uling syempre, tapong baloy naman po rin pengari, ing paninapda mo rin pengari, itang makasaw ka king pamilya. Pero kinalaunan po, ay tindihan ng mako na nanakemang po paborening apong Ginoo. At ita po amo, anya pong lungup ko po king seminaryo, bigla rin po na dakal agrasyang pigkalob na po ni nga pong ginuking pamilya, ne may kapag talakad baleka rin king Northville, ang gana ketang may yari la po may garal dening kapatad ko at may dinan la rin po mga santing mo namang obra. Kaya nga pong ginupot ang atin niyang kuwanan, niyang palitan. Yes, among. Tutuya po itang nakatamo pa buren nga pong Ginoo, uling iya po ing minaus kaya katamo. At po taminaw siya nga pong Ginoo hanggang yung kabisa. Kulitahan na ka na. Totoo Atin po, niyang amo. paralan na. Kasi from accountancy, kay ba't maging kang yeni, reverend. Yan naman kasalukuyan no ka rin ka mag-serve. King kasalukuyan po, ken ko po nga resident deacon na ako po ning Bahay Pag-ibig at munting tahanan ning Nazareth. Ing Bahay Pag-ibig po, kareta po nga Epo Mikibalo, ini po ing home for the abandoned elderly tamo. Home for the aged. Ating munting tahanan naman po, deni naman po retang home for the children, abandoned children with special need. So, keni po, deni ding sesesenta mo ring mga tuwang poporetang anak, nung no ka rin may ulila, ala na pong pamilya, may nga paborenda po ka rin kamag-anak da. At itamo, kinlugod na po ning apong Ginoo at ning Santa Iglesia, o ini po yung konkretong aksyon tamo para ka rin pamaglingap, ka rin pakakalulo po. Misa Neldo, mas abalo tayo po yung Bahay Pag-ibig o bisitahan tayo po i-reverend ka rin. Pero reverend, siyempre ding lala po ding anak, mangutang la, ang gano ka rin tang pwede yung gawan bilang reverend. Kasi din pari, makapagmisa la, ikayo na nung sacraments yung pwede yung gawan. Then pong sakramento na pwedeng i-administer na po ng metong diakono, yapin po in sacrament of baptism. In sakramento na po makapag-administer ya po king kasal, ding blessing, ang po pong syempre ita makapag-assist po king misa, king pamag-proclaim king mayap a balita, ang po pong pamag-homilya po. Pero king Bahay Pag-ibig ka rin ka makatok ng yan. Yes po, amo. Karin ko po mag-stay king Bahay Pag-ibig. So more of prayer lang ka rin, ang pamanantabi mo ka rin matukan. Yes po, amo. Di bali, karin po ing gagawan ko po bilang metong adiakono, muna yapin po ing antabayanan laking prayer life da po. At kadwa syempre laluwenta mo rin po kung nanong ing pamangailangan da po. Kalupa na po ning amanong diakoniya ing service, syempre iya mo po kabut spiritual, pati po retang basic need, ang po ritang medical need da po din kaya katamangat po. Bahay tayo po mag-break. Anya minsan, king Facebook account mo, stalker mo ko yan. Ali, ikit ko baka motor ka, nung ko rin kamunta kanta, balang bundok? Ot may nga para sa aking bundok. Opo, among, kaya kayo po kasindi ako no, kaluluya po. Kaya magmotor ko mo po. So, anya pong Ash Wednesday po ito, kay ba't ko pong mig-Bible service with communion kareng Aliwang Chapel or school, peki sabi na pong among tsingyapin po mag-Bible service with communion king bundok king Villa Maria ang po king Tent City. At oita po king grasya ni nga pong Ginoo na ako pong kasaya kasi may kapunta ko po king Villa Maria ang po king Tent City kareng kaya katang katutubo. Kaya naman po may kapag-celebrate la rin pong Ash Wednesday po, amo. Wow, kaya pinikikda kanta makamotor ka na. Yes po, amo. Tinong kukuha kitang video kanta, ikaw mo rin. Ali po, kaya betaya po itang kaya katamo pong metong OJT Jason nung no ka rin, iinim pong OJT tamo, mag-serve ya rin po king Bahay Pag-ibig. At may MAs ya rin po, among. Biro nyo po, first time na rin pong makapunta king bundok at makapag-serve ka rin katutubo tamo. May ngaskas kayo nga bukarela na. Yes po, among. Bayo po to mag-break. Pakandaman tayo po yung metong kanta.
uling Reverend, maliban king kayong pamag-serve, ne, siguro itang eda kalingon din tao kanyang kaya kayo itang itang visible kayo, ne, lalo na karing makatwa. Kasi minsan manapapansinan pero ma-inspire lagi kayo ding tao. Ngayon po pakandaman tayo po ang kantang Ginugaw ming malinis ang puso ko.
Magbalik tamo po king kakatamong programang Inclusada, 75. Years Full of Grace. Nandin po dimdam tayo po yung kwento na pong Reverend Arjon. Ngayon naman po yung kikatama pong susunod, yung Reverend Christian. Nabalong Christian, Reverend Christian, there was one time, papagawa kaming santo. Kaba pong mamili ko po kalit ang papagawa ko, det ang sample, bigla kang ikiti Mother of Good Counsel. Gagawan ding parent mo, ima mo ata, itatang mo. Gagawan sabi ko, o tating kayo pong Mother of Good Counsel ako. Kaya tayo pong anak ko, Ana, pagawa niya ka ng Father EJ nung yak magkamali. Tingay pong anak seminarista nga ako po. Nga na. Kaya ba't? Pigmaragol na nakang pigmaragol. Kaya pinanyang biglang sabihan kayanan ka kay ba't taga-bakulor ka. Hayapin nini nga manuanang mana ako pag maragol na ka. Nano kasi parokya pa si Bayo Among? Kaya pong San Guillermo, San Guillermo. po, King Bacolor po. Opo, Antimoy kayo, Father, makananong may kumpi sa Reverend, hindi kayang bukasyon bilang metong pari. Actually po, nakupa mo po, kaya na ako pong pisamban. Kaya kaming chapel, kaya Wenceslao San Roque daw. After lahar po kasi, tao labetes di mako, kung bako daw magobrala. Nang may lahar, dinipat lang kayong resettlement, kaya San Roque daw first to Bao, Pampanga, kaya Wenceslao resettlement. At karin ko may ragul, anyang bandang grade 2 na ako, ilang teacher mi kayong elementary school, nimdam na ako magkanta, kayong videoke. Tapos na niya minsan may mantulang choir, din kayong chapel, penabit na ako ken. After the mass, penabit na ako Ma'am Donna. Tara, makihabing ang choir, ana. Karin magsimulayin ka na akong pamanyuyog kayong pisamban. Mag-enjoy ko, maging youth king chapel at king parokya. Hanggang maging high school ko, dinipat kami Bacolor, may balik kay Bacolor. Ako nalakwan ng biya pisamban, biya pamanyuyo. Sabi ko, balamating kulang. So, may-apply ko kay San Guillermo bilang choir ulit. At king lugod din nga pong kinumet, nanggap ko po kayong choir. Karin, exposure milyari. Akabi mila rin seminarista, then dakalapari. Siyempre, Amon Jess po kanta, Amon Jess manabat po. Bago naman po Amon Jess, dakal activities, nang kay mag-invite yung dakalapari, o kaya seminarista. Karin ko po kilala yung kay, seminaryo, abalo kay seminaryo, at dakalakalaluguran na seminarista. Ita isip ko, patang tsuda rin seminarista, anong kasayari ang tao? Itang lambida lang mga yan, burida lang rin tao, then kaya nakan, ang po rin pari. So bala mo ata, buri ko naman ata ito, ako makanyan. No, bandang third year ko, kabang bibisip ko na anong course akunan ko, mumuna akong buri, mag-accounting po, accountancy eh. Pero sabi ko, subukan ko rin seminaryo, bala masaya ka rin. So magsimula po, subok-subok mo. So mag-try ko po ng fourth year ko, subukan ko lang naman mawala. Sinupanda kaya po ko rin kapatid na seminarista. Anyang kaya na exam, ipasar ko, ako barot na sobrang saya ako. Sabi ko, wala mo, masaya ata. Subukan ko pa mag-live-in interview. Patang ipasar ko, kaya rin ko mga di at misip pa nung tuloy ko seminaryo. Kilugod din nga po, may pasar ko po kita live-in. Ikit ko yung biya seminaryo, at karin pa mo po, nang sinako kay live-in, buri ko po iniya ako. Tapos po para ka ako, itamong paisip niya nga pong gino, restless ko po tambala mo isipan, magpahari ko kaya, ano po yung seminaryo. For me, that's already vocation na po, ipamanaos niya nga pong gino, itang paisip na keka, na tayo subukan. Na pumipasar ko, may paalam ko ama ko. Subukan ko po seminaryo, ako makanyan. Milog ko po seminaryo, kanina po magsimula yung na akong vocation story. Ng elementary ko, may choir ko, linipat Bacolor. Hanggang subok-subok mo, hanggang ito, mihalap ko po sa seminaryo. Balo mo, madalas ka rin pong interview ang tamo, pari, may kumpisa lang ang nights. Ngayon ko pa may karandam choir. Kaya dapat makarandam na po din ka ng choir, di pala ang choir. Malyari kayo naman pala maging pari. Sigurado ko ding fans mo kanya na mo, mangutang la. Kami ka-girlfriend. Di kalutuya po. May ka-girlfriend naman po, pero siguro papilab mo po ng anak ko, makanyan, high school, makanyan. So, linog ka seminaryo, first year college na. First year college na na. Kaya baka tuloy-tuloy na ka. Ali ko po, after college po,
Though may apply ko po for theology formation po, ako po may recommend. May recommend po ka na ako to have at least a year of regency po. Kaya po ito, tinuro ko po kay Luwal at ibalik ko po after a year. Ano ka tinuro? Kaya pong Infant Jesus Academy, po pong Colegio de Sebastian, malapit po kay Sakop. Opo. Pilang years ito? 1 year? 1 year po 1 year. po, Kaya ba't opo. may balik ng seminaryo? May balik na ako po seminaryo kanita. Kita mo ang 1 year ito, mas lalong may sige itang bisa kang magpare o bigla kang may naliwa perspective kung pa magpare o yapin yung buri ko ita nga mo? Mumuna po siguro, siyempre, ako po expect, uling mag-prepare ko na tuloy na. Tapos bigla, aliko pala. Balang may cut na. Opo. Namumuna siyempre may kasakit ko po mag-adjust. At saka may nandaman mo naman. Pero after 2 to 3 months, I decided na kailangan kayong asulitan ng kanakong regency. So may garal ko pong methods, may board exam ko po, may mag-apply ko pong obra. Dahil ko kaluguran na kilala, ikit ko po yung biye, kiluwal. Naaliwa pala kayong kilub. Makiutos ka, makiobra ka, makikaluguran ka, aldo-aldo, makommute ka, tudo ko ka rin anak, makanyan. Masaya, atin mo naman masakit, atin ka naman pera, bandimya naman yung oras mo, dahil kakaluguran at kang kakaluguran. Pero, diyang masaya ako, potang mga di na ako, balamot yung pa rin kulang. So, ito mong ati ko pong pantunan na kapayapa ng pong saya, na panandaman ko mo, potang mag-serve ko bisamban. Potang sisimba, potang mag-serve ko kaya yung pari. Talagang ausan ako ng apong gino siguro na may balik ako. So, no November po kanto, bayo may balik, mag-apply na ako po dapat keng seminaryo. O ito pangadi ko, kasi nag-enjoy na ako po eh. Pangadi ko, dyan ko po sign na ako nung may balik na ako. That week po kanto, Sunday, Cathedral Cinema ko po, yung humili na po ng pari about yung vocation. Vocare, you are called, ana. Tapos on Wednesday kanta, na Miyerkules kanta. Aliwayang pari, keng eskwela mi, vocare yan naman yung kayang homily. You are called, ana makanyan. Mami rin nga pong ginawa ko. Makatagwa yung binaos na. Nakuha ko. So, na week po ngayon, tagawa ko ng letter, may apply na ako po, may balik na ako seminaryo. Para ka rin manalbeta mo, madalas kasi po tang sabihin na magpari, luluwal kayo nga, dan itang ating period pa magluwal. Ingaos kanita, Regency po, opo. At kita po Regency ngayon tabala mo, kalupa na po yung experience ng Reverend, balam di na da ka pang oras misip. Kasi dakalya po realization na itang, kasi po kasi seminaryo, gana-gana, balam mo everything is provided. Makan ka, migising ka, mag-library ka, mag-aral ka, tsuka mo ka rin, pero anyang linwal ka, talagang sasaba ka palaking yato. At ngayon kanyan, kaya rin mong ma-ordain, mas lalo ka pang may pasabak king yato. Ngayon mong deacon ka, lalo na kakaiba yung experience kang king bishop. O kaya dapat makibat ka masalese. Baka ano mo yung biye na ning metong, mag-assist ka ngamong, di ba? Baka mo yung biye na ding metong obispo po, ang tutok yan, me. Siyempre, ding tao, eager na, waling bala mo, celebrity la naman ding kakatamang obispo na. Opo. Bishop po, simula na po yung Aldo na kimpamangadi. Mga di kaya pong 5:30. Pero Abe kakanta? Opo. Pero balo ko po, 30 minutes before magising na 5:30 po, mag-holy hour kami. Kaya nito mag-almusal. Tapos nito schedules na po kanta. Misa, audience, meetings. Ano pong kanakal-schedule. Pero yung kasantingan na po, simula na yung Aldo, handyang mapagalya kitang milyari ng panganapon, mga di kaya pong 5:30. At nung alay na misa kitang Aldo nga ito, imbis na mag-holy hour kaya po, magmisa kaya po kitang 5:30 a.m. Tapos mangan, tapos may balik kaya po kayong chapel, mga di kaya basibayo for holy hour. So, isisimulan mo yung Aldo kayong pangadi, nung wala misa, magmisaya po. At detang other activities na po outside the chancery po, detang misa, kumpil, fiesta, mga kanyan po. Kayo, mapagal? Nung mapagal po. Pero siguro may sana niya naman ni Bishop, at po siguro kaluguran mo yung gagawan mo, mas maging mayan. Ako po, mega-adjust ko po itang
kapag hala ako mga niyan. Pero patang akakit ko itang opportunity na exposure mo rin ini, dakal kakakita pari, akilalang pari, alu-aluang lugar, papuntalan mo. At the same time, tang isip ko po na opportunity na experience ko. Kasi po tang, at yun ako lugar, ako na experience ini. Malagad mo tang experience na abe may obispo, nadudurot kang buong Pampanga na nagsusuyo bilang obispo at ako bilang sekretarya na. Pen bala mo itang Pepa Express da kaya kabala mo it's a foretaste of naning bieluban mo. Ne? Pero yung kakaiba kaya, syempre abe may obispo. Nino, siyempre kakatawang po, buhay tayo ka nabing obispo. Wala itang, hanggang ako, pari na ako po, nang kay, buhay kaya tanga kay abing obispo. Nano kay ngaldo yung abe may obispo. Siyempre, lulub mo rin po king isip mita. Ne? Lalo na ika, balo mo kan, akakit mo kan, kay bating talagang distinct ang prayer life na. Prayer life po talaga. O itang bengan ta, mga po tamuli na kayo, mga di kong pasibayo kanta. Madalas po, medyo disoras na mumuli, makanyan. Nung alam naman po, alas 6 po mag-dinner na kaya po. Nung kaya po nung timbang oras, siya po mga diyang personal kitang chapel. Pero nanako po agkat uling bahal na mapagal mo rin nga do. Pero iya minsan nakit kitang chapel, makalukluk yung mga diya. So ang dyan nga dinitang abak, nung kaya akit may afternoon, nung kaya bengi mga diya pa rin, maka-expose yung Blessed Sacrament. Kasi yung tao, baladala tang gagawan, di ba? Mga kung papahinawa, ika, ang poing obispo, ating kayong day off o kaya ating kayong painawa? Actually po, yung obispo po lagi pong day off. Pero atin niya pong day of prayer. Once a month po, the first Monday po, mag-day of prayer ya po yung bishop. Ita po siguro, pwede tayong sabihin na painawa, uling tapating nga po na ito, mga diya, King Carmelite, iya po yung obispo. Ako naman po, pwede kong muli kanta, muli bale, o kaya gawan ko rin ng personal, pwede kong gawan. Curious ko mo, bilang panaring kutang, biyasa ka na maglilok? Aliko po, pero ito pong basic po na gawan kang shop, agyo ko naman pong gawan, pero itang maglilok, itang, parang ka na po kasi talent ita gift ya po ita at years of training. Ita po, pumibiya ka na ako, siguro, para ka rin aliwan, ka rin pinsan, makanyan. Ito po. Hanggang pintura, di ka rin. Basic mo po, pero Basic. itang galing po kasi, talent niya po ito art niya po itang, opo. Talent, ita gift na. Opo. Masakit po na po, hindi kami pinsan po, atin na po may kamana ka rin pinsan, nangyayari po magsimula na rin karela. Ima mo yung mamintura o daddy mo? Biyasa la rin po, pero ngayon po, medyo matuwa na, papainawan na la rin po. Opo. Pero kami gagana ka, ala ka mang gift pa maglilok. Hingim namang gift mo ngayon, maglilok ka kanyan pangatao. O, kaladwa ang pong katawan. Kaya ngayon po pakandaman tayo po ing pangadi King Birhen de los Remedios. O Indong Maria, panay ka sa slag karing daralanan mi, antimong metang ngaywaga, ning kaligtasan ampong kapanayan. Ipanibala mi laring sarili mi keka, o kabulusan ding masakit. King Cruz, may kirake ka king kasakitan ng Jesus, at pepanaytilyan mo matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Virgen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at ipapipihumi ing ibiye mo iti. Ban kanita, anti mo ka rin king Kana ning Galilea, makapagbalik kami king tula at magfiesta. Kay ba't niting panahon ning kapag subukan. Sopan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburian ning iba. At ganuan mi ing amanwan ning Jesus, kay kami aminako king sarili na, karing kasalanan mi, at memuson karing lungkot mi. Ban adala na kami king kapamaitian ning krus, king tulaan ning pangasubling niebe. Amen. Magbalik tamo po king kakatang programang In Crusada, 75 years. Full of Grace. Dan din po dimdam tamo, produkto din ng metong maglililok. Opo. Wow. Ika produkto na ka ring chef. Kasi Opo. healthy. Healthy.
Oh, shout out pa ka mami mo ba tamang Opo, umpisa? hello po, ma. Oh, sigurado manalbi yung mami mo Opo, kanyan. sigurado. Ngayon po kaya tayo po Reverend. Iminuna ko nga isip kasi, akakike po kasi niyang anak eh. Pitukitukin na yung mami na, uling kaya miya king seminary, Father Opo, Norman. Father Norman, opo. Baka namin kumpising kang bukasyon ka nga po Norman, alin naman. Actually po, yan, kalupa na po ning sinabi yo, anak ko pa mo po, although yan ako man aware, pituki-tukida na ako po seminaryo di Mako po, tang papasyalan day Apong Norman kanita. Iapong Norman po, balik kapatad na pong Mako. At uling kami po, makatok ng kami king Matuambale, Dariamong. Anya po itong papasyalan na pong lola ko kantay Apong Norman, tutukinay Mako, and eventually ako po kanita. Pero anak ko pang malati kanita, la ko pa pong makaing vivid recollection of experiences king seminaryo. Pero po tang ating okasyon yamong po, anyang magpari na panay kaya pong mumunta ka rin destino na kanita. So makanita ko pong may raise up Kimpisamban, mumunta ka nga pong Norman. Pero yung nakapinilita po Norman. Alina ko po, pinilit po. Kabilang kalinog kanta seminaryo na nung level. Actually po, dapat lungob kong minor seminary. May exam ko po kanita minor seminary. May pasar ko king exam po paking interview. Oneng for some personal reasons po kanita po paking pamilya ko po may laos linob. At siguro itang kabyas na hanapin ni nga pong ginungata mo pin po. Ko linob kanita, uling ko king ko po pa maglob, ima ko naman po bigla yung may kasakit, cancer kanita. Itatang ko po kanita makabrodya. So ita pong ko pa maglob, may ginya pundalan bantaya bayan kay Mako ang po paywali ko. Kanya pong panahon na sakit ya kanita, high school ko. So after na po ning high school, ya pa mo rin po yung bisa ko po lungob seminaryo. So I think that was 2011, anya pong lungob kong for pre-college department seminaryo. May graduate ka sa AP. St. Augustine Wow, Academy kasi of Pampanga. kanyan may masyal ka rin pag maragulda ka. Opo. Huling Opo. atila ka nung meto nga diakono, magilapit magpari. Kaya Opo. bago tayo mag-umpisa Pasibayo, i-shout out mo pa rin Opo, tao sa AP. tao, St. Augustine Academy of Pampanga. Karing ko po may garal manibat kinder 2 hanggang 4th year high school. St. Augustine Academy Impong of Pampanga. Florida, Florida Blanca, Blanca. Pampanga. Anya nga tsura pre-college, kaya ba't may tuloy-tuloy na kanta? Opo, 2011 pre-college hanggang 2016 mag-graduate ko pong philosophy. After na po ng philosophy, kumigragency ko naman po, Aduang Banwa. Tinuro ko po kening Lindale Academy, kening Unisite. Although metong yamo pong semester itam po, paging Santa Rita College. Pero bulk of my regency po, may gobra ko king Clark, king kang Dr. Bong Alvaro, metong ya pong businessman. Ingobra ko po kaya writer. Susulat ko. Ghostwriter na ka? Bala mo po makanita, ghostwriter, pero ako man po lupang Ghost. ghost siguro. Pero bala mo, identified ka nga po seto. Opo. Ako po kasi, nung nanyo ko po, nino talaga itang taong mig-inspire ka na ako magpariya po seto po ita. Uling kalupa na po nita sinabi ko, anyang malati ko, panay kang mumunta ka nga pong Norman. And it so happened, every time na tingong okasyon, mumuntayan po ya po seto. At po tapong daras na ako kanita, agad na po sabihan na po seto, magpari ka. Siguro po itong tinataking isip ko. Po pang, it gives me a good feeling, a happy feeling whenever I see this man, Yapo Seto. Anya po hanggang eni, mamatula ko rin po anyang mag-retire ang ting obispo. Most of the time po, akong sasawap kaya kareng misa na anting MC na. Karing ko po may kumpisang mag-volunteer king liturgy, makanyan, kang Apo Seto. So, yan pong panay kong kayabe kanita. Pero Reverend, when was the time or phase in your life na sabi mo, bisa ako magpari? Kapila nita? Opo. Para ka na ako, there is no single moment na
bala mo itang nga sabi ko na o hindi na. Siguro po niya regency ko. Anyang regency ko mong bala ko sana itang mag-focus ko pa kening corporate world dalinuban ko muna mang kanita kimpamanuro. Pero kaya pa mo rin nang kaya ating invitation mamye seminar ka ring altar servers o kaya nang kaya pasawpla po rin ng King Liturgical Commission kanita po ribien ilang abe-abe kaya po kanita. Siguro po ka rin anyang magbalik ko seminaryo. That was 2018. Anyang sinabi ko kay sarili ko, bisa akong magpari. Buri kayong ituloy ning panagkatay ni Apong Ginoo. Of course, may gumpisa ko naman talagang puring motivation. Itang external mo, itang masating susulod din pari, kakit mula ka magmisa, makanyan. But eventually, ako po, metong sigurong maragul kong pasalamat yapin po yung the seminary helped me to purify my vision of what a priest is. Kaya mo mayayari ka retang gagawan na noon talagang it is a call, it is a grace from God po. Talagang grasya yung may nibat king Apong Ginoo na imagine alwa mo ika, yapong Norman, ating pangalawa kanta, ating ko yung madre, ala naman. na po. Ikaw yung mga dua kanyan. Pero po rin pinsa na pong mako, rin first cousins na, batlangan po seminaryo. May garal po seminaryo. Bapa ko pong Meng Bitog, Tito Meng, Bapa may... Pisan no pong mako. Po pareng alwa ng kapatid. So, siguro po talagang siguro keng sabihan dalahi. But mega patuloy po itang sa ito. Pero connected kang Miriam Defensor. Malawot na po siguro. Although itatang ko po siguro, kakain no po kanita, pero ako po wala na akong connection karela. Sabi na po, basta Defensor, may kakamaghanak lang ano because they came from the same province, Iloilo. O yeni, baita mo mag-break, agkat mo ding dakala kayo nakan mag-try seminaryo. Opo. Metong siguro grasya king katamong Archdiocese ngayon niyapin itang atintamo sariling seminaryo. King Mother of Good Counsel Seminary na mag-welcome kay katamo na to heed the call of God. Kung sasabihan ka retang mangutang po ka na ako, yan naman uling lungub ka seminaryo, 100% bisa na kang magpari. So nakatamo ning seminaryo bantalawen tamo nung ingaus tamo king Apong Ginoo, yung pamamakibat tamo king penamdaman tamo ngaus. It's really a call from God. At tamo tatakot na subukan ing biya seminaryo. Uling nung ingapong Ginoo, burin na yung magparing metong nga tao, ingrasya na isadsad at isadsad niya po. Ako ito po yung paniwalan ko. Actually, challenge na katampo ni Katang Obispo, 75 years tamo, sabi na dapat magpapalubta ka dong 75 kaya na kan, king seminary, pero feeling ko mas dakal na pa. Uling, ela po tutok ng ding katang bukasyon, king katamo pong Archdiocese. Nung pagkaramdaman nyo lang po, magmisanan din. Aliwa-aliwalang pari, ding mag-inspire karela, pari, detang aliwa, may nga matenala, paris pres, obispo, makanyan la, ing paralan ni nga pong Ginoo. Nang misan, emo king pamag-nights, emo pamag-choir, nang misan, pati mo naman ding pamag-misa na. Kaya maswerte tamo po, atin tamo pong atlong diakono, at bali na kapilan kayo ma-ordain? Ali pa po. Ala pa? Top secret ya pa po. O takot ang kapilan. Bali rin po na datang panahon, ma-ordain na po ding lo at lula po ding bayong regalo na po ning Archdiocese, king kikatamo pong Balayan, Kapampangan. Magbalik tamo po, king kikatamong programang Inkrusada, 75 years Full of grace. So, kasayada po. Valio, Reverend, potang akakit na kayo, mabibilib ko kayo kasi lagi kayong abe-abe, aluwa mo yung batch yung patretang aliwa. At madalas, wala mo, ating kayo pong time with the Archbishop. Makana yung bonding moment you with the Bishop. Yapon dong. Opo.
Opo. Ako siguro po, well, karetang king banding mirening anak-anak kapari. May gumpisa po yan naman king seminaryo din po eh. And siguro itang pamiyabe, may gumpisa ka rin niyan pong dadalaming yan ni king, yan, hanggang at kami king ministry. At ne pong kasanting mo naman ita, ako, on my part mo naman po, anting bayo king clergy, tang ating certain people na talagang atin akong pamiyabe na tumanggap. So from time to time, we try to meet bang kanita po. May pagkwento mo tungkol kay karening karanasan. At ita po siguro itang kang Archbishop naman ako, may itong maragul pong masanting mo naman na gagawa na nga pundong yan ni Bayo no ordinan. Magstay la pa mo po kaya. Banta, sabi natin po, banta atin relationship. Siyempre po, sa katali, anting pari, anting member of the clergy, anting obispo. Kaya tamo po, yan po yung kay katantatang Kenny. So, masanting mo naman po itang ating... Oy, kayo, makanano kayong may papag-connect, kayong may kakaklase yan. Di ba, batch? Minuna po siyempre kanita pong atyo kami kang bishop. Metong po kareng may palalam king kaya kaming pamiyabe-yabe, yapit po itang miyabe-yabe kay king kwarto. So, bang may papamaw na mo po. At saka po, yung pera masanting na karanasan po yapin itang potang tutukin na kaning obispo kareng kayang schedule. So, maliban ketang, syempre, ay itang karanasan na para parehong nanoy itang kanan, itang daranasan, karin po magumpisa itang dialogue of life na may papagkwento tungkol kareng karanasan. At the same time, papakilala na kaming bishop, karin pong kapatid na pari at kareng aliwang talasal pantaya po. Mumuna po siguro itang madagulya pong sa itang expose kami po with the bishop po, itang 4 months before kami ordained. Piyabi na kayo po kami itong kwarto, mga kanyan, bako may kalugod. At saka po itang magbisa kaming abak, ipag-sharing kayo po, kayo kaming reflections, mga guys struggles, mga kanyan. Siguro may itong nga naman key ito, bakit may lalamig kami pamayabi. At kalau po na sinabi ng Kong Omar, kaya pa seminaryo, tinang mabuo. Ngayon ito pong papractice si Bishop kareng bayo ma-ordain, na rening magpari at maging pari, mag-expose na pa ka na ako at niyabe-yabe la pa. At kaya siguro sana mas adalami dapat ang pari na kayo po. So bayo kayo may ordained deacon, ating kayo 4 months. 4 months kayo po. Kaya ba't ngayon namang deacon, ideally 6 months and or more na. Opo. Depende kang king bishop o kaya kitang schedule siguro. So ito yung pinaka-banding moments yun. Kaya masanting itang foundation ting kayong pamikaluguran. Ngayon naman, siyempre bilang deacon, nalaritang bagi babalo yung karing abe yung pari. Karang present assignment yun. Mag-umisata mo kang Arjon. Yako po, babalong po muna pamaging, syempre, makananong maging talasuyo talaga, kareng kaya kang susuywan, at kadwa no makananong maging responsabling katiwala, kimpig katiwala ng assignment ng obispo. Kaya pin po kaya kami pong director, among June session, na ako pong karakal ababalo uling right now po ing Bahay Pag-ibig ating munting tahanan ng Nazareth, dakal na po rin i-improve tamo pong facilities para kaya katamo pong residente. At kadwa bang kanita, akilala depo din kaya katamo pong lay at ding collaborators, ining kaya katamo pong institusyon. At higit po ka rin yun, siyempre, ing biye ning pamaging pari, iya pong peka maragula, ababalo ko po kang among June itang excitement, kaya kang lugod king misa at king pamanalangin po. Ika ka nga pong Bogs. So, shout out pa nga pong Bogs. Shout out po kang Apong Bogs. Ako po siguro, anyang maordinan ko pong diakono, bala mo po yung pakiramdam ko, mangap-kap ko eh. May kaya mag-sink in na tutubang may ordinan ako, makananong gawang ko, makanyan. Ako po siguro, may itong maragula pagpasalamat ko, Yapong Bogs po, dahil na ako ketang on the pastoral side of the ministry.
Of course, ba't ko pa mo po seminaryo, I am full of idealism, na makanyaning dapat gawan, makanyan sanay kay. Pero ngayon pong may babat ko ketang pastoral side na ning ministry talaga. Mo theory, no tutunen tutu. Ako, metong pong maragul kong pagpasalamat. Kasi king pilampong bulan na kayabe kaya pong Bogs, he is not just speaking, lalo na po tang misasabi kami, from theories. He is speaking from his experience, solid experience. King April po, mag 38 years na yung pariyamong. So, pila niya rin natal na parokya. So, talagang itang karanasan na po na pagmaymut ka na ako. Sabyana, ikwento na. At ini, para ka na ako po, metong yung maragulasaop nung makanano. Kaya naman lawening sarili ko in the future, king ministry, lalo na king pastoral work. Matuwaya pa pangapari, kaya kakisagidad mo na yan. Opo. 38. Sabi ko pin po kaya, ang ako pin pong mamiro niyang misan sa Sabiana na 37, 38 years na iking pangapari. Ela pa po atami paglolori mako pangapari na kayong ako makanta kaya. So, ay ka rin po, akakit mo ka rin. Kaya tapang years of the ministry, it is grounded on solid experience king ministry. Opo. Na itamaragul ko pong pagpasalamat ka nga mong muna man, ka nga pong Bogs. Oy, Reverend Christian, ka nga mong dong. Actually po, muna pa mo po, ako po expect na maging sekretary ako po eh. Kami po nga tlo ng bawi kay ma-ordain, kaya wala na kaya babo para may time kayong family, mga yun. Mumuna akong dili, magligpit gamit, Ken. Ala na akong mitaga na gamit. Kinabukasan, announce doon ng assignments may kaya kami. Sekretarya ka, na. Binalik mo yung gamit mo. Kinabukasan mo po, babalik ko na yung gamit ko. Mumuna po siguro, sa opening assignment ko po ngayon ka na ako, ipamagsadya bilang may magpari. Mumuna po siguro itang mas akakit yung realidad ng biya aluluban po. Itang, siyempre, yung ubis po ano ng problema, yung shadows ng kaparian kay Pampanga. But at the same time po siguro, itang grasya, itang tula na rin pare. Itang realidad po, itang shadows, ang pong lights ng pamagpari. Kadwa po siguro itang exposure. Bilang po sigurong peka-anak kami ngatlo, ako po itang mas mangailangan guidance sa pong assistance ni Metong Atatang. At pangadwa po siguro exposure ka rin pari, masaklala rin pari. At yung aliwang parokya, yung kikatamong archdiocese po. Nanitang magic song, din damihan din, magkwento ya. Ita ka nung teacher, yung Ma'am Donna, inigot niya magkanta. Nanitang kanta mo kanta. Uyapin tayong starting vocation mo. Kung may po ba, ano pong audition na kinanta ko po. Ina na baling kanta. Yan na po baling kanta. But the feelings is still there. Katayo may gumpisi kayang passion. Siyempre bilang pari na ngayon, ako 18 years, pakiramdaman da kayo, makiramdam ko rin matong pari. Pero at the same time, akakit pa mo rin tang idealism kaya kayo. Very ideal kayo pa. Kaya medyo kabang pakiramdaman da kayo, ang pong lalawenta kayo, mangilabot ko, o kabanal-banalan nyo. Siyempre po, kayo po, manibat na din kukotnan nyo kami, Siyempre, yamong din kutnan tayo na mong piece of advice na 18 years. Compare naman ketang 3 months sa Tico. Nala po ring tips mo. Tips. Yan din naman, balami ako namang gagalgal kayo. Alin siguro, yung metong ko mong panabilin, siyempre, oling ko, yayo ko, dakal tamo, depende kasi itang nanong palalawit aking pangapari. Madalas nung ninong akayabe mo, kaya maswerte ka, ubis po yung minuna mong abe, ingabe, very vocal ya, kaya ba't Reverend, ingkihan tambing assignment, very ideal, selfless, oling balang Mother Teresa of Calcutta ka kanyan. Siyempre, tambing ka retang the least and the lost yan tambing ka yan. Santo ya siguro yun. Aliwa-liwata mo panibatan, kay ba't aliwa-liwa itang may gumpis aking bukasyon tamo, kay ba't aliwa-liwa pa yan, hindi kaya betang pari. Kay ba't akit yung kanya later on, at ilang part kingi kayong pangapari, ditang minuna yung akayabe. Pero tandaanan nyo, as you live your life each day as a future priest, bala mo, you are craving your own identity. At itang identity yung ita, yapin yung mamiya kabaldugan kingi kayong pangapari.
Siguro yung dagdag ko mo ka rin, ini po wala pong halong, siyempre realistic tamong balang yapong bogs. Itang potang pari ka, komportabli tamo biye. Itang komportabli tang alos bibiye na kikatamding tao eh. Agyang kaluluya pang parokya, iserve na ka rin tao. Pero kailangan tamo kalingwan, ot migpari tamo kasi ing dati tamo pagibat, I want to serve nga tamo. Kaya sana po tang magpari kayo, ating kayong metong charity laging gagawan. Itang charity nga itang bala mo maging pangako may kisarili mo. Like, itang pamaglanya, but itang pamagmisa ka rin mete. Kasi bali rin tao, yung experience ko yung parokya, potang bayanan mo la, yung masakit la, kematen la, eda ka kayo kalingwan. Eda ka kalingwan. Ita mo yung akakit ko talagang magpa-purify king kakatang intention bilang pari, ang popang magpalalam king kakatang kasalpantayan bilang pari. Itang when you serve people at their weakest. Kaya ba't akit mo, potang kauli mo kaya miglan niya, mabahit ka naman pakiramdam eh. Potang migmisa kang mete, panandaman mo naman itang sakit da eh. Pero panandaman mo naman na ating fulfillment kasi akayabe mula ding tao, ketang oras at panahon, kailangan na katang kailangan. Kaya sana dating panahon, you will always be available kareng tao, lalo na po tang masakit la, ang pong kakamaten la. O ita mo yung panabing ko. Amen. 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 Kalalam na po ni Tamo. Okay. May ilabot ko ata ka rin. Masaya tamo po. We are celebrating 75 years of the foundation of the diocese. At ing pagmaragul tamo po ako, kaya beda po din, kaya beda kong anak lumlaking biya kaparian. Maswerte kami po at yung kami po king metong diocese. Anong no ka rin, lilingapan dala po ding magpari, ang po ding pari. Kaya po we are so grateful that we are part of this diocese. Now, Archdiocese. Kaya, nano yung last message mo, kareng kikatamong Manalbe, kaya shout out. Muna po mag-shoutout ko po karing abe ko keng Chancery, siyempre nga akong boss, ikikatamong obispo, i-apundong. Ding kakayabi ko yung office, di Sister Myra, po ikong Manny. Ang po karing kautos at kayan tabi keng Chancery. Maya pa oras po kay kayungan. At karing po Manalbe, karing akong kamag-anak, kakaluguran, maya pa oras po kay kayungan. Opo, ako po siguro shoutout kaya kami, Kim Florida Blanca, Kim Balemi, siyempre. Ang popa po kareng King Tagamasantol, kangapong Bogs, ang popa po kareng parokyano ng San Miguel Arcangel. Siguro po ako, final words po, pakipangadiyo kaya pa po, ikaming atlo, habang magsadya kami. Siguro, pakipangadiyo kami po, habang babiyayan mining kasuywan ng ting diakono, at pakipangadiyo kami po, habang sasadya ming sarili mi, tanggapan ning orden ning pamagpari. Ya pong minyad sad kaya kami yan, kaya kayo pong pangadi at ipanibala mi pa po ining daratang banwa, kaya kayo pong pangadi. So dakal salamat kaya kayungan. At hello din po kareng kaya kaming Kura Paroko, iyamong Jess Manabat, at king parokyana po ng San Vicente Ferrer, king Kalulot, San Fernando, at timurin, kaya kaming boss, king Bahay Pag-ibig, ang po pumunting tahanan ng Nazareth, iamong June Session, at din kaya katamo pong residente, ang po pong staff. At timurin, ding sabla-sablang alang patan at mga di at sasaw kaya kaming diakono, nung no ka rin kapamilatanda, akakatag mo miya naman in lupa na ning apong ginukarena. Masaya tamo masaya, dahil po ding bayong regaling kakatang Archdiocese, yung kakatang balayang Kapampangan. Ini po yung Father Osrito Hipolito Vital, yung Nuestra Señora del Carmen, kayan tabi da po ding Carmelite Media, ng Nuestra Señora del Carmen. Pasalamat kami po kikatamong Malugod Arsobispo, kaniti po masanting tamong programa, at kayan tabi da po din kikatamong bisitang reverendo, pasibayo,
Father, Reverend Arjon de la Cruz po, ini iba't king bahay pag-ibig at munting tahanan ng Nazareth. Reverend Omar Defensor po, Bat King Masantol. Reverend Christian po, Sekretary na pong Archbishop. Ini po yung Inclusada, 75 years, full of grace. Yung programa po ng DWBL 91.9 Bright FM, the radio station of the Archdiocese of San Fernando. Kaya maya pabengi po kay kayo, kakrusada, at hanggang po kisusunod, migit-igit tapong pasibayo, at magandang tapong pasibayo, king amani nga pong Ginoo, kapamilatanda po ding amano ding kikatamong kaparian. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo.